Yesu ashimwe cyane. Dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, kuko teme twamaze kuyumva, ahasigaye tugende tuganira ibijanye nayo. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ni bice 4 no ku murongo wa 12. Iryo jambo riravuga ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ubicitegererezo c'abizera kuzuvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye kugeza aho nzazira. Ujugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha, ntukirengagize impano ikurimo iyo waheshejwe n'ibyahanuwe ubwo warambikwagaho ibiganza by'abakuru. Ibyo uje ubizirikana kandi aba ari byo uhugukiramo, kugira ngo kuja imbere kwawe kugaragarire bose. Wirinde ku bwawe no ku nyigisho wigisha uzikomeze, kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Amen. Hano dufite teme ivuga ngo mushakashake, mugerageze gushakashaka kugira ngo mumenye ibyo Imana ishaka, ibyo Imana ikunda. Abanyeshuri bazabagenda bakiga, bakabahereza ibyigwa, bagafata ubwo bwenge n'ubwo bumenyi. Iyo bagiye kwandika igitabo cy'ibintu bigiye, baza bakora ikintu cyitwa ubushakashatsi. Bakavuga bati genda ushakashake utwandikire kuri ibi ngibi wize, nibwo tuguhereza impamya bumenyi yo kumenya kuko ibyo wize wabimenye, wabitoye. Nukuvuga ngo babarimu barya barimu biwe bamwigishije, noneho baza bamurekura bakamuha igihe, akagenda agakora ikintu cyitwa ubushakashatsi. Ubushakashatsi azabushakira hehe? Iyo ari umuntu wakurikiye ibintu by'ubuvuzi, medicine, ntiyoja gushakira ubushakashatsi mu bize agronomy. Oyaye, uko kera basa n'utayikirari. Ni ngombwa ngo agende nyine hariya mu bitaro agaragaze gushakashaka abavuye kera, uko ubuvuzi bumeze, ikinaniranye mu buvuzi, noneho yavyandika akabatoye ikintu gikomeye. Duherutse kuganira n'umuntu umwe uri hanze mu bihugu by'i Buraya, ambwira ikintu cantangaje. Aravuga ngo uwo muntu yari afite umurwayi yagiye kuvura, ngo amara gushika bapima uwo murwayi wiwe, ngo amara kumupima ntibamuhereza ibisubizo. Kandi nawe utekereza Buraya ni igihugu gikomeye, kiri mu bihugu bifite ubuvuzi buteye imbere. Ngo bamare baragenda bahamagara impuguke zigisha universite y'ico gihugu, noneho baragenda babahereza bya bipimo bapimye. Baravuga bati nimugende mukora ubushakashatsi kuri iyi ndwara uyu muntu arwaye. Ntibagena ku miti baza bavuza iyo ndwara. Baragenda baje gukora ubushakashatsi, babukora icyumweru cyose, babarimo bo kuri universite. Noneho mubaza ikintu kimwe, ndamubaza ntese uko basanze uwo murwayi ufite afite indwara bataravura? Ati bavuze ngo baza bazivura nishi bene izi ngizi. Ngo ariko ngo birashoboka kuko iyo ndwara yoba yazanye ubundi bukana butari mubo bavuye. Ntese bamaze gushika bagasanga hari akantu kiyongereyeho, ati ubwo ngubwo bazabamaza ija muri laboratoire bagakora ubundi muti utarakora. Ndavuga ngo ubwo ngubwo nibwo bushakashatsi kabisa. Ngo buce arambwira ati wa muntu ntabwo bamuhaye imiti, atariko bavuza ngo baramukurikirana bamubaga. Ati bampitishiyemo ikintu kimwe, baravuga ngo ngwino nawe turamubaga uhari, nta kibazo rwose. Ati nta kibazo, turamubaga uhari.
ati noneho ngo bamare kumutera zirya za anesthesi ati ngira impuhwe ati ndababwira ngo nimusigare mukora ibyanyu n'ubundi sinabafashaga ndaza kugaruka mu mwanya mumbwira baravuga bati genda urebe iminota ingahe nishira ugaruke ati ngo ninjire ati nsanga wa murwayi ati narinjiye gutya ngo ndeba araseka cyesekera nikinya cari camuvuyemo ati cari camuvuyemo rese bamubaza gute ati ibintu bamubagishije nibwo bwa mbere nkibyumva kandi nibwo bwa mbere nkibibona ibyo byose mbivugiye iki nashatse kuko tuganira namwe ikintu citwa ubushakashatsi bariya bose tuvuga muri Bibiliya twasanze bakomeye n'ubu ngubu baza bavuga ingeso zabo no kwitonda kwabo no kugenda kwabo bakoze ikintu citwa ubushakashatsi gushakashaka kugira ngo bamenye ibyo umwami ashima nimuvuge ngo amen gushakashaka bakamenya ibyo umwami ashima twebwe tugira ubushakashatsi bukeye reka subire ku kantu navuze nimugoroba ntimubona abantu bataje muri kano kanya ntibaguye kandi bose ntibari ku manza ariko nonaho ngaho hananiye kurangiza buri muntu wese aharangiza si ukuvuga ngo abantu batari hano bose bagiye mu manza kandi abantu batari hano bose si ukuvuga ngo niyenda bararwaye cyangwa bagize guteca ariko ntibaje icabazanye nico ntukwama mvugaga kuko tutari kumwe iyo bavuze ngo hari igiterane ikintu ndi mu gutinya narakivuze na nimugoroba ndi mu gutinya ikintu citwa kumenyera ibiterane kumenyera amasengesho kumenyera ibintu by'Imana ibyo biza bidukuramo ikintu citwa gushakashaka kumenya ibyo umwami ashima n'uburyo twogenda n'uburyo twokora nimuvuge ngo amen ariko hano dusanze ikindi kintu Pawulo yabwiye umwana wiwe ikintu kiza gituma umuntu amenya ibyo umwami ashima ikintu cambere tugiye kuganiraho ni ikintu cyo kwemera kuba umwigishwa nukuri pe mwibutsa rya jambo Yesu yavuze ngo mwemere kuba abagaragu banje ijambo rya kabiri munigireho ijambo rya gatatu aravuga ngo ndi umugwaneza mu mutima ngo kandi ingata yanje yo kubakorera uwo mutwaro ngo ntigire gute tiziryana ntiremereye ngo nimukora ibyo bintu ngo muzobona uburuhukiro mu mitima yanyu nimuvuge ngo amen kwemera kuba umwana hano Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo mwana wanje Timoteyo nabyaje gukiranuka nabyaje kwizera ingorane dufite muri iki gihe mu matorero y'Imana turi mu tubyigishije twarabyigishije n'ahandi abantu ntibari mu kwifuza kuba bigishwa kandi umuntu atabaye umwigishwa agashaka ngo abe umwigisha atarigishijwe ariko uwo muntu yokora igitangaza rero nta kindi gitangaza yokora uwo muntu azayobya abantu azayica abantu mu mutwe azayonona ubwonko bw'abantu Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo yewe Timoteyo we ngo wirinde inyigisho zigiye cimperuka kuko n'inyigisho ngo abazikurikiza n'abazivuga ngo barononekaye uzi ikintu citwa kononekara nimuvuge ngo amen ubu ngubu muri no safari narindi ngo nabwiye abantu ikintu kimwe tubona isezerano rya kera n'isezerano rishya ubu ngubu abantu barayatandukanyije kandi ni abantu bayatandukanyije ariko Yesu ntiyayatandukanyije ikintu kigoye rero ngiye kukigeraho ni iki ngiki noneho iyo bakeneye gutabarwa bazabirukira hahandi muri Zaburi havuga ngo nduburira amaso yanje ku misozi Imana gutabarwa kwanje kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi akamenya neza kuko iryo jambo ari Imana yarivuze nimuvuge ngo amen ntarirebera muri Nouveau Testament cyangwa ya Ancien Testament ararigiye arikura hariya muri Zaburi kandi Zaburi ni mu isezerano rya kera yaje kureba imbaraga z'Imana
bamaze kuturirimbira indirimbo ivuga ngo Mana ntuboneka ntugaragara ntuzubonwa n'amaso y'abantu, ariko ibyo ukora byose birabyemeza kuko uriho kandi kuko uzutabara. Nimuvuge ngo amen. baje kuvuga imbaraga z'Imana, bakavuga ukuntu yajabukije abisiraheli ikiyaga ca Shamu. ariko wasoma ijambo ryo muri Maraki rivuga ngo nimuzane kimwe ca 10 mu migabane mutange kugira ngo inzu yanje ibe mw'ibyo kurya. Atoyaye iryo jambo somye baterera mu isezerano, byari ibyo mu isezerano rya kera. Aho naho Shamu se yatandukanye muri Matayo se. Shamu yatandukaniye muri Matayo, niko muzamusoma mwebwe. Yatandukaniye mu kihe gitabo? None kubera iki wemera ibintu byabaye muri Kuvayo ariko ibyabaye muri Maraki bikaba ibyashize? Ni mureka mahimba, nuko udashaka ngo bamenye imbaraga ziri mu isezerano risha, kuko ariko riri no mu isezerano ryande rya kera. Nimwe nkabavuga ngo amen. Urubyiruko rwacu twebwe ko turatera tugenda uko turashaje, ko muragira ngo umuntu azapfuka umusasi, ko muragira ngo twebwe twawupfuye se? Ni iminsi yonyine yabaye myinshi irawupfura none umaze gushira. Muri ko muragira ngo twavukanye imvi? Haho ni mwebwe mugiye gusigarana ikanisa ry'Imana, muramenye timugategeka ikanisa ry'Imana. Mwaraciyemo bibiri murayicamwe, ni mwebwe mwayihuje, nimwe mwayihumetse. Nimuvuge ngo amen. Bibiliya nimwe kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuriwe Yohana, kandi amagambo yose ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Nimuvuge ngo amen. Yesu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo sinaje gukuraho amategeko, ahubwo oya nimuvuga uko muza muhasoma neza aho ngaho kugira ngo ibintu bitazoza bigenda nabi. Sinaje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyenda bitesha. Niko bivuga mu Kirundi. Okay. Ariko muri Bibiliya ibiravuga ngo sinaje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyasohoza. Niko kuyashitsa byensire mu Kirundi. Sinaje kuyakuraho. Nimba ari mwebwe muri mu kuvuga ngo amategeko yavuye, ni wewe wayakuye, kandi ubwo wakuyeho amategeko utategetse bizokugora. Uri mu gukuraho amategeko ni wewe wayategetse. Imana ishiraho amategeko numara uyakureho uzoroherwe kweli. Mwaruzirukomwe kugira ngo mumenye ibyo Imana ishaka, tumenye uko tugenda. Imana ihabwe icyubahiro, kimugakuraho amategeko Imana yashizeho. Kandi ndababwira uko tuzatuyashobora. Usare nariko ngira usimvuga amajambo menshi none arasana nkaha abaye menshi, ariko no yavuga yose se nkayamara. Imana ihabwe icyubahiro. Paulo yandikiye Abaroma arababwira ngo kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nkeya zayo, Kristo yabisohoje ubwo yatangaga umubiri wiwe n'amaraso yiwe agapfira bakiraniwe. Nimuvuge ngo haleluya. Reka mbabwira ibintu bibiri tutagize mu ruhare. Nta ruhare rw'umuntu rubamwe. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kiriya cyaha c'inkomoka ca Adamu nta ruhare tukigiramo. Tukarukigiramo kandi tutagikoze. Gusa caratwandukiriye kiradushobokira, ariko Mana ni nkabende kwa kundi twese ahangaha ndi turi abana ba Adamu. Ni ukuvuga ngo icaha yakoze ni icaha c'inkomoko, ni icaha co mu maraso. Ico caha nta ruhare twakigizemo. Ibyaha twatugiramo uruhare ni ibyaha dukora none twebwe. Icaha nakoze kabesha ngatukana ngasambana kagira gute, ico ni icaha nagizemo uruhare, ariko kiriya caha c'inkomoko nta ruhare twakigizemo. Nuko gusa turi abana ba Adamu. Mbo gukiranuka kwa Kristo nta ruhare twatubigiramo ngo dukiranuke. Oyaye nuko tuvuka kuri Adamu wa kabiri ari we Kristo, kuri ya gukiranuka kwiwe. Nimuvuge ngo amen.
kuragenda kuradufata kuko Adamu wa mbere yatumye bose kuko baba abanyazaha, niko Adamu wa kabiri yatumye kuko bose baba bakiranutse. Ico kintu muracumvishe? Ni ibintu bibiri tutagize mu ruhare haba na bukeye. Aho tugiye gutsindishirizwa ni he? Nuko ukugukiranuka kwa Kristo, ukwizera, ukamenya n'umurimo yakoreye igorigota kuko yawugukoreye wewe. Iyo wabyizeye ukabyakira ngo biza bikubarwaho nkaho ari wewe wabikoze. Nimuvuge ngo amen. Mwemere kuba abagaragu b'Imana kugira ngo umenye ibyo Imana ishaka. Emera kuba umwigishwa. Hano rero Paulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ubucitegererezo c'abizera. Nje buri jambo rya mbere ryo zari intera ubwoba. Ntabwo Paulo yamubwiye ngo uze ubucitegererezo kubatizeye. Kubicitegererezo kubatizeye biroroshe kuko ntidusangira nabo, ntibombona mu kabare, ntibombona baye mu inzoga, sinoja muri izi ngeso mbi zose kakakunda abana bariko badukinira umukino hano muri kano kanya. Noneho imyaka yanje na personality yanje haba naho ndagira ngo ntoba nizeye Imana, sinoba nkija muri aya mateshwa. Siko haba n'umupagani wombona nagiye muri ibi ngibi yavuga ati wakunguye ushaje urapfuye. Suko ariko hano Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo ahubwo bicitegerezo kuki kubizera. Abantu bizeye, abantu banga icaha, abari bubera icitegererezo. Aho ngaho gabiragoye. Nimuvuge ngo amen. Tuza tubicitegererezo c'abizera, tukababera icitegererezo he. Ijambo rya mbere kuzuvuga. Nijoro nimugoroba wejo twavuze aha ngaha havuga ngo ntitugagende nk'abapfu. Muri Bibiliya ntagatifu, muri Bibiliya ntagatifu aho aravuga ngo ntimukaza mugenda nk'abapfayongo. Abapfayongo ni ukuvuga ngo iyo hirya y'abapfu haba hari abapfayongo. Umupfayongo aba yarenze hirya y'igifu, aba yasaze pi, aba yabaye igihohotere. Twaravuze ngo ikintu kiza kikwereka kuko umuntu adafite ubwenge buhagije ninge navuga. Ntazavuga ibintu biri kugihe, ntazavuga ibintu biri ku murongo. Pi. Hari umuntu duherutse kuganira, aramfasha sana, aramfasha. Aravuga ngo nubona umuntu yatewe na Satani kamutera, nguze wamumwima kumurebesha amaso, ngo nikabende kwa kundi k'umuntu, ngo k'umuntu wasaze nyine bene bisaze byo hanze. Umusazi nibakubwira bati uriya no umusazi, uzirinde ibintu bibiri cyane bigeze kuri bibiri. Ikintu ca mbere uzirinde kumureba mu maso. Iyo urebye umusazi mu maso, muzamupfa gukubitana amaso atese ni gutukungu. Ati kurande uguhaye undeba nuguke kandi ari wowe wakukurebye. Akamagira cyakakuranda. Uzirinde kurebana n'umusazi mu maso. Umuntu nubona ntiyuzuye umwuka wera, hunga. Muri mukurebana n'abantu batuzuye umwuka wera mu maso mukagira ngo biragarukira hehe byo ngibi. Imana ihabwa icyubahiro. Uwo muntu arambwira ati ikintu cya kabiri uzirinde umuntu watewe neza ukabona yatewe ameze nkakundi kumusaza. Ati uzirinde kuramutsa umusazi umuramukije gaho. Kera tugira abana twebwe, aba bakuru bacu nibo bagaza batubwira, abane bakuru bacu baratubaga batubwira ngo twabanaga n'umusazi umwe w'umukecuru kera ahantu hitwa mu Magundiri ya muri Kongo. Ni kera pi, twebwe ntitwamubonye, twarabanaga ariko ntitwamubonye, twari tukiri bato. Umuntu wagaza muramusati haba naho kandi bagaza bamubwira nabi, ngo bagaza bamubwira batese mwaramutse mukaka. Ati witware ati byo bihigo uzinzanira muri ico gitondo ati biguhame. Urumva ubwenge bw'umusazi. Amaze Paulo aravuga ngo mwinduko mugenda mutagenda ngo haba dafite ubwenge.
ahubwo ngo muzamucunguza uburyo umwete. Iminsi turimo niki ni mibi, ubicitegererezo kuzuvuga. Nimba hari unumvise navuge ngo amen. Muzamwirinda kuzo muvuga. Burya wobona umuntu kuko asa n'uwundi pe, ariko ikintu kiza kigutandukanyiriza umuntu ukamumenya ni yavuze. Mubicitegererezo muzo muvuga. Ikintu ca kabiri, reka ngende hari akantu ushaka kuko turangiza, amaze durasubira turirimbana akaririmbo hano. Nanone dusubira dusengere umukutano w'ejo. Ndiko numva mu mwuka w'ubwenge bwanje, ndiko numva mu mwuka wanje. Imana ihabwe icyubahiro. Hariho ikintu tuzogabana. Mu by'ukuri kuva ndi mu Rwanda ndi ku musitari, narasenze mpaye nsengera kino giterane, numva hariho ikintu tuzogabana. Imana ihabwe icyubahiro. Ndakwingingira Imana kugira ngo uzokigabane. Imana izoguheza iminyago. Sifa kwa Mungu. Uzobicitegererezo kuzuvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo ukunda. Ntiwabonye bya bindi bano bana badukiniye hano, rurya narwo ruzarwitwa urukundo. Ariko nabonye wa muntu wa mwana wari werekanye nkaho yatwite, yari ko akina yatwite, agiye kurira hari yaravuga ngo ariko Mana urabyemeye. Burya n'Imana yari yabyemeye se, ariko none igitangaza, burya n'Imana yari yabyemeye cyangwa niwe. Hari ibintu tutatubaza Imana ngo se wabyemeye, niwe wabyemeye cyangwa n'Imana yabyemeye cyangwa ni wewe? Nibyo wakoze, n'ingeso zawe, nibyo wagendeyemwo, ni wewe wabyemeye. Ingaruka zikaba ingaruka z'ingeso mbi. Nta kintu kitaza kiva mu inyigisho, kandi ibi ngibi bahaye bagira ibi ni ikinamico, ni ibi ngibi biri mu kuba mu bantu. Mu bicitegererezo muzo muvuga, muzo mugenderamwo no mu ngeso zanyu, no ku rukundo rwanyu, no ku kwizera, no ku mutima uboneye kugeza aho nzazira. Ntukirengagize impano ikurimo. Kuri iki kintu niho navuze ijambo tugiye gusa n'abarangirizamwo, amaze tuzoririmba indirimbo natekereje nahawe tugiye kuririmba mbere yo gusenga. Nimuvuge ngo amen. Ntukirengagize impano y'ukuri ikurimo. Ikintu ca kabiri kiza kiguhesha kumenya ibyo umwami ashima. Ikintu ca mbere ni ukwemera kuba umwigishwa. Ikintu ca kabiri ni ikintu citwa kubicitegererezo kubizera. Ica gatatu rero, nimuvuge ngo amen, ni ukutirengagiza impano warambisweho ibiganza n'abakuru. Iki kintu kandi amatorero yacu ntakizi, si cyane ntaza kigenza. Nimuvuge ngo amen. Uyu mukobwa wacu aravuze ati ndi umuririmbyi, apari y'uburirimbyi ndi umudiyakoni. Kera yarambisweho ibiganza n'abakuru. Ico kintu rero tukacirengagiza. Abangaba ni abaririmbyi, ni abadiyakoni, ni abavuga butumwa, ni abandi. Ico kintu tukacirengagiza. Hari abantu bari mu kwirengagiza impano barambikiweho ibiganza yeme. Ese amatorero, ese materaniro bambi, amateraniro. Kwa materaniro ari mu kuba yaruakaje gusohora abakozi b'Imana badahaye basenga. Naho ngaho gusa mbajije. None nk'igiterane kibaye kikarangira umukozi w'Imana adasenze, ko ndamenya se abafite ingorane n'abatahari, nuko mvuze. Hari uwo mwumvishe ntunzeho urutoke, hari izina ry'umuntu mvuze, ariko uko ndavuze n'ukuri kw'Imana. Igiterane kikaba ku ikanisa, umukozi w'Imana wo muri iryo kanisa ntiyazindutse, ntarwaye, ntafite ingorane yindi, ntasenge, igiterane kigashira. Uko ntaba yirengagije kurambikwa ibiganza. Muza mureka tuvuge ibintu tubishire mu mvugo, tubivuge kugira ngo abantu babimenye. Abayikosora bikosora, abaririmbyi tuvuga kwa mufano,
baravuze ngo iki ni igiterane cy'urwaruka rwo muri Gerizo des Âmes. Iki giterane kikaba umuntu ntarwaye w'urwaruka kikarangira ataje Burundi, mukavuga ngo uwo muntu nkeka afite ingorane, ibyo turabizi, ariko atayifite hakwiriye kugendererwa. Umunsi umwe twaraye ahantu mu Bibogobogo baza kutwaka amasakoshi, bagaza bagira urukundo rwinshi cyane. Umugabo umwe ngo abone umwana w'umuhungu araje kumwaka ishakoshi, amubaza ijambo rimwe rito, aramubaza ati ese mwana, undi ati suza utanga icacumi. Wa muhungu arashishinganyije, uza utanga icacumi mu ikanisa wewe? Wa mwana atoya aho ati wowe uza wiba Imana sinoguheza ishakoshi yanje woja kunyiba. Ati wabona umwibyi ukamuhereza ishakoshi yawe irimo ibintu byawe, uko ndubu bimuhaye. Yavuze ukuri. Aravuga ati uje kujana ishakoshi yanje utazutanga wewe utazugira ubwoba bwo kwiba Imana, uragira ubwoba bwo kunyiba. Aravuga ati ibintu byanje ndacabikomeyeho, ugenda ishakoshi ndayishitsa n'ubundi twashitse. Muza mumenye bikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana. Nimuvuge ngo amen. Tukirengagiza impano y'Imana ikurimo. Reka mvuge kuri kano kantu amaze tuzoririmba. Turaririmba iyi ndirimbo, ndaje nyibabwire mu kanya, amatsiko gusa guma abanyegete. Nawe urasa nkaho uyikunze data we. Imana ihabwe icyubahiro. Ngiye kubabwira ikintu cy'umuhungu witwa Elisa ndangiza. Eliya umuhanuzi w'itishubi. Imana ihabwe icyubahiro, ariko ndamukunda Eliya Mana yanje. Kandi muri no safari nasubiye guhabwa ibintu byinshi bya Eliya. Nukuri. Aya makuru ya Eliya umunsi nayahawe birenze urugendo, numva mpawe ibintu byiwe cyane. Nari makamba kwa musore pasteur wo muri Gerizo. Naravuze nti Imana ndagabanye kabisa. Eliya yaragiye asangaho Elisa ahaye ngo aragiye inka ziwe zo guhingisha. Nasomye gatabo ka commentaire karavuga ngo inka imwe yo guhingisha ngo yari inka kurya kwa tracteur. Bene zimashine nyine zo guhinga. Agaciro kayo ukabona umuntu ngo aragiye ikibuga ca bene zanga, yari umutunzi w'umuherwe, vuga ngo umuherwe. Ego na utazi ubutunzi bwe uko bumeze. Eliya aragenda ngo amare gushika ngo yitegereza amazimana ngo imuhereza amaso ngo yitegereza mu mutima wa Elisa. Nimuvuge ngo amen. Aramureba ngo aravuga ngo uyu nguyu yozomfasha muri ministeri y'ubuhanuzi. Arazana ngo ayivurari yiwe yari afite bene hangaha mu ijosi. Niyo yanamusigiye wa munsi. Amaze ngo agira ngo arayimutera. Usarire Eliya wagaze utera ivurare agahuzu bene kakandi ko mu ijosi. Ngo ayimutera ngo ahinka zari ziri. Kagahuzu ndikagenda nkuko kwihuza. Kama karaguruka ngo no kuri Elisa kamubwadika. Amaze ngo Elisa ngo abona ngo kuko araranganya amaso. Eliya ngo aravuga ati ndagufashije. Ngo araranganya amaso mu nka, araranganya amaso kuri Eliya. Ngo abona kuko yiruka ngo asiginka ngo araza no kuri Eliya. Ati niko. Ati mashije kujana nawe. Eliya ati reka mbanze ndebe ziriya nkaho zisigara. Eliya ati genda uharebe. Ati ari ingorane n'ubundi ga niwe uje. Ati naguhamagaye saga hoze nguteye. Burya ngo yaramuteye umwishwa, yaramuteye ubuhanuzi. Nimuvuge ngo amina. Haleluya. Ishuzogabana ku munsi weje, tuzogabana ibiboneka gusa. Uzogabana n'ibitaboneka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ihabwe icyubahiro. Kuko ni mwebwe muraye muri busigarane imirimo da. Cyo mwikanisa ni mwebwe muraye muri bo ba pastor, aba diakona, aba bishop, abagize ba. Ni ngombwa ngo mwakira igipawa cy'umwuka wera. Sifa kwa Mungu.
ngo agaruke ngo aragenda yubaka igicaniro Elisa ngo azana za nka ntazingahe ngo arazitemagura ngo arazosa maze ngo hamagara abantu ati nimuze abafite inzara. Eliya ngo ariko aramwitegereza ati umuntu byakomeye ati nemerera subireje gusezera iwacu ati genda usezere ntangorane. Yari yamwongoreye ati uzonsanga mu butayu hariya kuri Karimeli njewe ni homba tugenda usezere inka umenye bo zisigira cyangwa nimba zibaga ariko ngo inyinshi yarazibaza ngo abwira abantu ati nimurye. Ngo amara aragenda amusanga iyo yamusanga amaze kumusanga iyo yamusanga ngo akaza karabya Eliya akamukarabisha Eliya ngo akamukarabisha kandi ngo akamwoza n'ibirenge ariko murumva intonda bagwira Elisa yagiyemo akamwoza ibirenge akamutwaza ibitabo akagira gute mureke mbabazi kibazo ubu ngubu ngahamagara nkafefe ndi ngwino wewe uzoza unoza ibirenge untwaza ibitabo nibantumira mu Rwanda nibantumira hehe uri tayari fefe uri tayari muri ya mirimo yose ya misi yawe ya misi yose dore umaze kugira n'urugo uri kurera ngo kwamuhaguruka gutyo gusa oya ni ibintu byo kwiyumviraho. Ariko Elisa yamye haguruka aragenda Imana ngo iramureba mu mutima akoza Eliya ibirenge di Imana ngo ikavuga mu ijuru ngo wewe uri umwigishwa mwiza uzohabwa ibihembo. Igihe cyo kuja kugenda kwa Eliya kirashika nimuvuge ngo amen. Kimaze gushika naho Eliya ngo yari yarashinze ishuri ry'abana b'abahanuzi nimuvuge ngo amen. Arishinga igirugari arishinga ibeteri amen. Arishinga kuri Yorodani ni hane na hariya Inayotiramu hari ishuri ry'abana b'abahanuzi buri shuri rikagira abahanuzi 50. Reka mbabwire igituma abantu bari mu guhanura ubunyina ariko bagahanura amafuta bakayobya itorero bakazana imvururu mu itorero nuko bari mu guhanura batarize. Wambaza uteze ubuhanuzi baza babwiga gute ejo nimbona kanya nzovuga mu ishuri ry'ibeteri ico bigaga ikuru bigaga igirugari ico bigaga n'ahandi ico bigaga mwemere kwiga nimba mushaka kumenya ibyo umwami ashima mwemere kugira gute kwiga kuko utemeye kwiga ntaza yigisha. Hanyuma Imana ibwira Eliya ngo igihe cyo kugenda kwawe cyashitse ubwo gishitse wowe nzokujana n'abantu batatu babiri. Imana ngo yarebye rero ni batatu n'abantu batatu nanivuze ngo ni babiri n'abantu batatu. Imana ngo yarabarebye ngo iravuga ngo abangaba basabagabo bopfa ngo basama imbere y'abantu ngo bagende baje kwimba babashingure bagume babarebe bapfuye abavuga amajambo. Imana iravuga ngo aba bagabo babanye nanje kuruta uko babanye n'abantu reka bapfe nzobishingurire njewe nyine ariko si abantu bo kugaragurwa n'abantu abangaba. Nibe nkabagira gutya mu izina rya Yesu. Uwa mbere ni umugabo witwa Enoki ngo yakiranukiye Imana amenya ibyo Imana ishaka arayikiranukira. Ibitabo bya commentaire bizabivuga ngo abamarayika umunsi umwe baraje kumusura bavuye mu ijuru bagaze bamabaza bwagamba Enoki se ngo ryamarote abamarayika baraza ngo baraganira bati ngaho gasigara turataje. Enoki ati muhoje tugenda mbaherekeza ngo arabaherekeza ngo baraganira yari afite ibiganiro abamarayika bishobora kumutiva abamarayika n'abamarayika bavuga kumva ngo baraganira ari abamarayika ari Enoki ngo barohe batambuka urugabane rw'ijuru n'isi. Enoki kera ngo bayateye intambwe muri zone yo mu ijuru. Abamarayika bati ngahoga Imana ati ngahoga gute mwebwe mwibagiwe akabayasha aho ngaho sara bazabashika bagasubirayo ati nimumuzane n'ubundi yaratuye iriya wenyine ibitekereza abigira wenyine iriya mwisi nuko Enoki yagiye.
abaririmbyi baza baririmba ngo kandi nkuko Enoki Eliya uboni Eliya ariko na Enoki yajanywe n'ingoga hari uwamubonye se umuntu wagiye yaherekeje akagenderamo uwo nguwo yarazi ivy'Imana ishaka nimuvuge ngo amen. Uwa kabiri nta ntumbi yiwe umuntu wa kabiri ni Mose ngo yakirandukiye Imana akora ivy'Imana ishaka. Imana iravuga ngo Mose ugiye gufata intangorane iramwisha uko yamwishe niyikuza iramushingura. Haleluya. Imuvugaho ijambo irangiza ikiriyo n'ubu ngubu nta ntumbi yiwe ntaki ari umugore we ari abana be. Imana iravuga ngo uyu mugabo ndamuzi kuruta umugore we n'abana biwe ntibomenya kumushingura reka mwishingurire je nyine. Ariko uri kumva bene abagabo n'abagabo bari bazi ivy'Imana ishaka bakabikora. Umuntu wa gatatu ni Eliya kandi yagiye kugenda ahisha Elisa. Eliya yari umuhanuzi ariko yari umuhanuzi w'umurangi kurera ngo yagazagira bene bya bintu by'urugomo ngo abwire Elisa ngo ngiye kugenda. Aramubwira ati Elisa sigara hano ngiye hariya Igirugali. Elisa nawe Imana iba yabimweretse. Elisa zanteri ishava hanga aravuga toya yidatabuja uri kurambwira ngo ugende nsigare kandi ari jabuze ugufasha ati ndakurahiye sinsigara. Aragenda ngo ashike Igirugali abana b'abahanuzi 50 baraza mutegera aho ngaho niho ndangirije kandi ibyo ko biraba mu itorero ubunyine. Abana b'abahanuzi baraza batese Elisa ukurikiye uyu undi ati yego ntuza werekwa atese niki tuzi kuko shobuja agiye kugukurwaho ati namwe ntimubizi mutabana nawe singananzuje ati ndabizi haho none yugarutse ati ngarukirike ngaruki ko nta munsi mwari mwaza kumbwira ngo dutandukane nawe ati ye nimuvuge ngo amen. Aragenda ngo ashike i Beteli abana b'abahanuzi ngo abo bana ngo ntibagaza berekwa bari gitanga baravyize kandi hakabamwo n'impano yabo. Baravuga bati Elisa garuka shobuja agiye kugukurwaho. Elisa yari kwababwira ijambo rimwe akababwira ngo nimureke ndabizi nimureke. Ikindi kintu abantu batoya baza bakora iyi Imana imweretse ikintu aza yamagira ngo none Imana yamweretse ibintu byose ntamenye kuko hari abandi babifite babizi babimenye nabo. Baragenda bashika kuri Yorodani. Eliya atigarukira hangaha Elisa ati singaruka. Abana bo kuri Yorodani 50 b'abahanuzi bati shobuja agiye kugukurwaho ati ni muceceke ndabizi. Ako gatabo ka commentaire nasomye kaza kavuga ijambo rimwe ngo abana b'abasore b'abahanuzi iyo bamenye ikintu catumye Elisa adatandukana na Eliya ngo baba baramuherekeje ico Elisa yagabanye ngo baba barakigabananye nabo. Iyo umuntu yamenye ibyo Imana ishaka ari mu rusengero rw'Imana cyane ari wari umusore ari mu rwaruka azamenya igihe cyo kugabana kwiwe. Baragenda bajabuka Yorodani ngo bajabuka Yorodani. Eliya ngo aravuga ati uno mwana yagumye kunkurikira kandi sino musiga gutya. Aramubwira ngo Elisa ngo sabe ico ushaka tukiri kumwe nkigukorere. Eliya yagaza yishira mu rwego rw'Imana kandi mureke murumva none igitangaza numvisha. Sabe ico ushaka nkigukorere ntaratandukanywa nawe. Elisa kubera kuko yari yaramenye ibyo Imana ishaka aramubwira ngo ndashaka ngo ndage imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya ngo aravuga ati sha musabye ikintu kigoye ariko numbona ngiye gutandukanywa nawe ndakiguha. Usarire Eliya wasezeranije Elisa kumuhereza umwuka w'Imana. Rero amusezeranya imyuka 2 wakoranye na Eliya n'uwundi double. Rwaruka muza mwokagira Imana icompa ngo mumenye ibyo Imana ishaka muza mumenya n'umuntu uri mu Imana mumenye gutandukanya umuntu uri mu Imana. Umuntu uri mu Imana umuntu ufite umwuka w'Imana niwe wogira icaguha niwe wogira icagusigira
numbona ngiye kugenda mu mwanya ngo haza umuyaga wa serwakira. Umuyaga wa serwakira ni bene wa wundi uzugurusa inzu izindi zikagwa ukazuhuha abantu bakikubita hasi. Wa muyaga ngo uraza ugiye gutandukanya Eliya na Elisa. Ariko Elisa ako gatabo ka komantere ngo wa muyaga ukazana ibishingwe n'ivumbi n'imisenyi ugasuka mu maso ya Elisa ngo akihanagura ngo akavuga ati nditokora nyuma, ariko ataje kugenda ntamubonye. Ubu ngubu hari serwakira y'ubuhanuzi, hari serwakira y'amagambo, hari serwakira y'ibyaha, hari serwakira y'ibyago, hari serwakira ituma utobona ukugabana umugabane wawe. Ariko ngo aririnda igishingwe cinjira ngo akagikuraho, ngo aratumbira amaze mu mwanya ngo haza amagara hayakururwa n'umuriro. Eliya yagiye muri cortege y'ijuru itaraboneka hano kwisi, no mu ijuru nta wundi wari wayibona. Imana ihabwe icyubahiro. Ako gatabone ko kaza kavuga ngo mu ijuru ngo haba portemanto zibiri zavuye hano mu isi, ngo ni ikoti rya Eliya n'irya Enoki. Bamye bagenda n'amahuzu yabo gutya. Uwo muntu wanditse komantere niko azavuga. Amaze haza cortege ije kujana umuntu w'Imana, wamenye ibigenzerezwa mu nzu y'Imana, wamenye ibyo akwiriye gukora. Nimuvuge ngo amina. Ngo haza amagari yakororwa n'amafarashi n'umuriro ngo bitandukanye Eliya. Amaze wa mwana Elisa ngo abone ngo Eliya arashingutse ngo aragiye, ataka avuga ijambo ribiri, amajambo abiri muza muyasoma muri bibiri. Ngo aravuga ngo data wabereye Israheli amagari n'amafarashi, none uransize data. Amaze Eliya ngo amurebera kera ari hejuru, ngo agira ati ngo yikuramo ka kavurari, ngo arakamutera ati ngaho sigara amahoro peti, ati usigara ukora akazi mu minsi nawe uzoza. Imana ihabwe icyubahiro. Turashaka ngo amavurari aba basaza bambaye bagire gute, bayaba transferi. Ariko bazoya transfera umuntu ugize gute, umenyisha umwami ashaka, utagenda uri maso, utagenda nk'udafite ubwenge, uzi gukoresha neza igihe ciwe. Imana ihabwe icyubahiro. Amaze Elisa ngo agira cyangwa afata wa mwambaro, ngo arunama kanya gatoya ngo arararama, ngo abona ngo kuko ngo ya magari n'amafarashi ngo amudorongerana mu bishu, ataragiye umukozi w'Imana. Ngo azana ya vurari, ngo arayimanukana no kuri Yorodani. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi mu baba n'abahanuzi bari bamwitegeye gutya bahaye bareba, ariko bananiwe kujana nawe. Nimuze tujane, hari imigabane ibiri tugiye kugabana. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo amare gushika kuri Yorodani, ngo asanga Yorodani nta kiraro, kandi ngo asanga yuzuye. Ngo arareba ngo aravuga ngo yewe Yorodani uri kurira ngo ndacari wa wundi kwa kundi najabutse niko ndi. Azana ya vurari ya Eliya ngo ayikubita Yorodani ati yewe data, ati tambuka. Abana b'abahanuzi babandi bariko ngo babone Yorodani iratandukanye, ngo baravuga ngo yo, ati zambaraga zari muri Eliya, ati dore zamugiyemo, dore Yorodani iramwitaje. Igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo abamenye ibigenzerezwa mu nzu y'Imana, babandi bamenye iby'Imana ishaka, nukuri hagiye kuba difference y'abantu babimenye n'abandi batabimenye bagendera mu kigari. Nimba hari unumva navuga ngo amina. Kugabana imyuka ibiri. Nimutambuke da. Ndabifuriza ngo muhabwe imyuka ibiri y'intumwa n'abahanuzi mu izina rya Yesu. Muze turirimbe. Niya ndirimbo twaririmbye nimugoroba murayizi. Mwebwe ntimuhaye mwumva uko bihaye bigenda. Ntabwo igituye mu ihema, yemeye kuba muri twe ku munsi. Nimuvuge ngo amen. Nimara ndasengera abantu, kandi nawe urasenga. Dusengera Imana igikorane cejo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Abantu bazogabana imbaraga z'umwuka wera w'Imana, zituma bamenya ibigenzerezwa mu nzu y'Imana, zituma haleluya
bamenye ivy'Imana ishaka. Sifa kwa Mungu. Esprit de confusion imaze kugwira mu itorero ry'Imana no mu bantu, ihunge mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hallelujah. Ikintu gituma udatandukanye kibi n'iciza, gihunge mu izina rya Yesu. Kandi abakoreye Imana by'ukuri, tware ko tuganira n'uyu mwana wacu, namubwiye kera we namubwiye ubuhanuzi, hari ubuhanuzi namubwiye. Kandi ubu ngubu Imana ntikivuga ngo imyaka ngo ihace ihacira iki. None se imyaka izihaca Imana iba yagiye guhaha ubwo buhanuzi ngo ibushitse, irabufite. Nimuvuge ngo amen. Hallelujah. Nimuvuge ngo amen. Yes. Iyo umuntu yamenye ibyo Imana ishaka, nawe aza yatura, Imana ika execute igakora. Imana ihabwa icyubahiro. Hari amagambo nahawe kuko aturaho kubwo kwizera Imana ishobora byose mu izina rya Yesu. Turirimba indirimbo twese, hanyuma tuzosenga Imana, dutanga microphone ku muyobozi wa gahunda. Abayizi babahaguruka mu ntebe, abahaguruka hangaha. Sifa kwa Yesu Kristo. Yes. Tumenye ibyo umwami wacu ashaka. Nimuze. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Kalafa. Brema zila gorde fa. Imana ibahereza umugisha mwinshi cyane. Ai baba we yo. Abigituye mwihema. Ubibera muri twege. Opipa sele bando zela baya kotere. Turagadana. N'uyu munsi niyo turi kumwe. Abigituye mwihema. Ubibera muri twege. Munsi kundi. Turagadana. N'uyu munsi niyo turi kumwe. Yesu ni muzima. Haleluya. Nishini wirabiriza iturinda wihunikira iyo mana niyo turi kumwe. Abigituye mwihema. Abigituye mwihema. Ubibera muri twe musiku. Haleluya. 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 Uyu munsi niyo turi kumwe. Abigituye mwihema. Abigituye mwihema. Ubibera muri twe musiku. Turagendana. Uyu munsi niyo turi kumwe. Ijuru ni intebe yayo. Ijuru ni intebe yayo. Nishini wirabiriza iturinda iwunikira Imana niyo turi kumwe. Haleluya. Abigituye mwihema. Ubibera muri twe musiku. Turagendana. N'uyu munsi niyo turi kumwe. Mubwire ibiremereye umutima. Nubwo kugomborera Yesu araduva. Mubwire yabanga ryo mu mutima. Uri mubwire umwizeye
nuko wavuga sifa kwa Mungu. Yesu mubwire haleluya mubwire nuko wavuga zambura ikiganza cyawe mubwire tugiye kuva hasi wadugo mubwire ibiremereye umutima nuko wavuga ngorera Yesu arabyumva mubwire abakajya mu mutima uri mubwire Yesu mubwire ibiremereye umutima nuko wavuga ngorera Yesu arabyumva mubwire abakajya mu mutima uri mubwire Yesu arabyumva. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Usarira ikidari mwacumvije ikidari bazamuye umuryango ni ruyuki gusa hayivuga ariko baze yabuze kandi muri Zaburi haravuga ngo muzamubwirisha inanga ngo ijwi ryo mu gituza ni baze ni muduhe baze. Aha, Imana ihabwe icyubahiro. Twaririmbiye kuri ruyuki yonyine ruyuki ijwi ryo mu gituza. Ngiye kukubwira ijambo rya nyuma, ngiye kwatura kwizera nizeye Imana ku buzima bwawe. Nimuvuge ngo amen. Amen. Ya mpemu y'urupfu ikugize iminsi inyuma ndayisambuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Impemu y'urupfu rwihuta, impemu y'urupfu rutungurana rw'ama accident ndayisambuye mu izina rya Yesu. Umwuka utera kwiheba, umwuka w'urucantege ndawusambuye mu izina. Amen. Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Umwuka unyonyomba kugira ngo akwibe arangize ubuzima bwawe haba ku mutima no ku mubiri ndabisambuye mu izina. Imyuka y'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni, ibicaniro byashinzwe ku buzima bwawe n'ibitambo byatambwe ku buzima bwawe no ku muryango wawe no ku bana bawe no ku babyeyi bawe ndabisambuye mu izina rya Yesu. Ibitambo batanze kugira ngo biguteze ibyago n'ibyaha ndabisambuye mu izina rya Yesu. Ikintu cyose kikubuza gukora ibyo Imana ishaka gisenyuke muri kano kanya muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Ikintu cyo kubuza kugabana iminyago yawe muri iki giterane ndagisambuye mu izina rya Yesu. Ku munsi w'ejo haba mu gitondo hano mu ishengero rya Gerizo Dezamu, Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Hazoba impinduka zidasanzwe. Ndabidekaraye mu ijuru ry'umwuka, ndabidekaraye mu ijuru ry'umubiri, ndabidekaraye imbere y'ababi, ndabidekaraye imbere y'abeza. Imana izabikora kugira ngo yiheshe icyubahiro. Nimba uhari unumvise uvuge ngo amina. Amen. Imyuka mibi yose irwanya abantu b'Imana idashaka kukogera ku ntego yawe, ikubuza amajambere yo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri ndayisambuye mu izina rya Yesu. Impamvu zose zituruka ku mbaraga z'umwijima ndazisambuye mu izina rya Yesu. Amen. Abakeneye abana babaronke mu izina rya Yesu. Funguye igitereko cy'abantu bashaka kubyara, bashaka gusama muri kano kanya cyakire mu izina. Imbaraga zose z'ubugumba, imbaraga zose zibuza abantu kunezerwa ndazisambuye mu izina rya Yesu. O pipa selevando yiga celebre la vaido. Imbaraga zose zirwanya bizeye. Hari ikimenyetso
ejo muzabonesha amaso muri iki kibanza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni ikimenyetso cyo gutabarwa, ni ikimenyetso cyo kugendererwa, ni ikimenyetso cyo kugabana. Nimba hari abyizeye bavuge ngo amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Imana iguhaye kugendera ku yindi dimension. Amen. Nubibona uzomenya kuko wabibwiwe n'umukozi w'Imana. Amen. Oho biza la profeta ikosi le banduro. Imana itanga ikanguro mu baririmbyi, itanga ikanguro mu Rwanda. Ikanguro rituma abantu bagenda kuko Imana ishaka mu izina rya Yesu. Hallelujah. Imana igiye gushiraho ubudasa ku bantu bakunze Imana n'abatayikunda. Uburyarya bugiye kurangira mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Baze mwayitanze cyane. Hallelujah. Tugiye kuramya twashizemo game y'uburyo bwo mu gituza. Se Moses yabaye gute? Ni wowe umenye iyo turoza. Wowe ni kureba urama. Nimuvuge ngo amen. Hallelujah. Muriteguye? Nuko kera namaze kubideklarara mu buryo bw'umwuka. Amen. Hasigaye gusa kukwaturaho amahoro. Hallelujah. Twagiye. Raha yangu ni kukujua. Ayo baba yelelele Aho Yego Hallelujah. ijuru litabeyayo ijuru wirabiriza iturinda kwihunikira iyo mana iyo turi babigituye mwihema babigituye mwihema ubibera muri twebwe musiku turagendana n'uyu munsi niyo turi ijuru litabeyayo ijuru litabeyayo ijuru wirabiriza iturinda ihunikira iyo mana iyo turi Imana itigeze irema Imana ibaheze umugisha. iyo mana itigeze irema kandi izagira iherezo nayo ubwayo isazo iyo mana iyo turi mubwira ibiremereye umutima nuko bavuga ngorera Yesu arabyumva mubwire nabagaye mu mutima uri mubwira wizeye Yesu mubwira ibiremereye umutima zamuka Yesu mubwire nabagaye mu mutima uri mubwira wizeye Yesu arabyumva. Hallelujah, 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 hallelujah. Tambira Imana. Yani burudisha bikirukaruka Osana yani burudisha bikirukaruka Osana Ninasiri naye Yesu yanifanya niwe jasiri kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri yaniburudisha bikirukaruka Osana yaniburudisha bikirukaruka Osana
bagihagaze n'aba bagihagaze ahangaha dusenga Imana. Mana y'amahoro, Mana y'urukundo, Mana y'ubugwaneza, Imana izivuga bikaba, Imana izitegeka bigakomera, Imana yabanye n'intumwa n'abahanuzi, Imana iri kumwe natwe ubu nyine, Imana yavuye mu ihema ikaza kwibanira natwe, ikaba iri muri twebwe, tukaba tuyibona, tukaba tuyumva. Abibese le prefeto yazanazo gayigara. Muri uyu mugoroba wa none Mana, ndagushimiye kuko tugendereye imbona nkubona. Ndagushimiye kuko ari wowe uzuhereza abantu kugenda nkuko bikwiriye ab'umwami, tukakunezeza muri byose. Ureka amahoro yawe, ureka amahoro yawe arutaye umuntu ashobora kumenya, atwarire mu mitima yacu. Abarwayi bari muri twebwe bakire, abakene bahabwa imigisha myinshi, abakeneye abana babaronke, abakeneye umwuka wera bamuronke. Ahadi za Mungu, abafite ibyaha byabananiye kureka, utanga imbaraga n'ubushobozi bwo kubinesha, kunesha kube ku buzima bwacu. Uduhereze insinzi ibonerwa mu rukundo no mu maraso ya Yesu. Ukomeze ubane natwe. Turagushimiye ibyo wadukoreye, turagushimiye ibyo wadukoreye ejo, tukweretse ibyejo, umunsi w'ejo wahaye umugisha, haba mu gitondo haba nimugoroba. Uzarushaho kubana natwe, uzigaragaze mu ijambo ryawe, uzigaragaze mu ndirimbo, uzigaragaze mu masengesho, uzigaragaze mu mitima yacu, uzigaragaze mu mibiri yacu, uzigaragaze mu miryango yacu, uzigaragaza aho turi mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese azakubone, buri wese azagusobanukirwe. Amahoro yawe n'ubuntu bwawe Mwana bize bihora bibana natwe. Ndabigushimiye kuko ubyumvise, tugukomeye amashibi kuko ubyemeye mu izina rya Yesu. Imana ibane nawe.